Setang Shibnai berpelong ke Ilekshon sebagai Meghalaya Autonomous District Council haka arpoi terik rumpang ne kesngi ke Bharatiya Janata Party kelapan mi ia ketup Kyrteng Nyngkong jungki Kyrtong. Kini kesengsan perthai kelapan lat iki khat sangut ki Kyrtong ki benekun ya ke Ilekshon KHASI Hills but laingut ki Kyrtong benekun Jainta Hills. State General Secretary ke BJP ubah wan kit bok posnau lapan pau ke jingsannya ke jingpen krek jong keseng da ka bakmi lenti bakan long ka baklan hakadik election banwan. Kung bakalong pitip hi ba bodeli ngi don hi ka bo ka sarkar te lada hi ki berjongi ki job ki yo ya ke jing job te kalong ka basuk bangin ya keren lan di bangun ra iki no ki kampung roi ha bo kenika state ejuni pi ha ka jing shisha hi habangia ka habayale election hi baru hari ki ong berjob ni judan hi manu ong berjale election bukan rem mo dan le hak jingale pat ngimla pat ban ong ki ni makani kamde ke song kanai ke jong nga jong marui simet ke jong pai ba bun